chere kokosa chisi me kan tro se wonu obi nya aka tabio nanso waye otweafunu kokosa chinese me kan tro nanso ne ho awonfaso ne faso ntino wode ne kwasea epenyin kire o prepetepe kodwo ana bisi aka fantam from bema no hey obetwani fada nyuno adigade abakade kumasi jom ena jono epobabo patabribri ye obi kachira asanteman ye obi kire asanteman e wodwumade we so na obeti omono asamwa enka saa ana the nation sanka wafalumba wagina adwa ohina yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia obetene ka e wodwumade we eso na producers awatawruma yanya bi na yade be somo ena anwumrei na yatu no sre ene abasa na yasuamu ade no medical catch was adwumade we so aha na abetem paninsem aha na abetem komode aha na futu sam yade be ma na watumi ade bi abobra na chief executive producer ene Kwanta Bisa Isaac yina Kwanta so twamani na so hwa ena yebegina kokosa chief Fletcher eka producers no sa na uko MC awa mrate we wadawroma ene yedi atwaguo ewo social media handles ni nyina da so Facebook ene YouTube no ye kamze Facebook ni YouTube no subscribe share afufro hwebi wontie bi emfamfiri o safo kantanka semprimo bema go so ni abrante no wo bo adwuma papa na adwuma ma no suche obia wo suche obi o kese papa enya asem ketwa azuka enso ebo adwuma ene anwumre school fees ye nana yaw o munyina aka ho MC a ho ena eso na wukọ Sompa TV studios wa ekọ ba jase semprimo bema na dawroma ene yedi atwaguo ewo Sompa TV no so David ewo sa ena kachire obi omunyina aka ho ene wo bo Asem Mpe Nipa chidom kofrubo fumpa bema esuketu ameyi pabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni team Oforisuo menam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so kan sampian wose kampian ene ye ko akoyanim ene ye wasam chechirecha kase mienu ewo fie ha medical ka cho se dwumade we ene asisi sema pomenteme wase ore beda so mpa Asem Mpe Nipa ni apene pomasi bre ni ye dia man kama tie the nation sanka bibia boko de Oforisuo be ma bibia boko Ewrade waya ade ordinance ache katemada bodje moje die fusane a ye be kan se ya we nhira ene ene die anka na dire fozo ewie ni sa na ada esi ya koles abrabo ase ewo Kristo nchen se waboa won so na ene ubebi atumi ubo se omunyina efre na ne ma ekotote me maame ani ta hotel ehwedumade Ewrade nhira no babi obi ana afi senior contractor Kofi Job oni Mr. Yeboa omobo adwuma na Machia Doom Bishop Reed Condosman mo fasi baby obia mechia no okay insha no anya ngase boss man na akwasi bo so mpre hedumadi no na eja se so me ba me nchia man eja se joso tomba wa wate bibia joso se no de omna samwa kan nyina wate oh wate ate aye jeneso eja se so ya ke kan wo ya men kan ne odibi kan oh e ba sa me na me huna mani o de omna samwa kan ni nyina oh ehun wa ye beba naki kwa ku bibia boko bibia da nya boko kwa ba ne eja se ye o se eja se so chia o na no mi ko twa mu ho ai o se ai nya me na mo wo se obi hye mpabo ade kwa ni te bebrebe mi ka so no on ewe o wo de ko bonsuo mu no deb wonde unya beduru na ba to ne so na se adwa na no nya me kwa kam ye gina ko yi mpabo ade bi enka mo pa ma wi na aye friend se eja se obeye ne a onka wo se ne wo fidie so no de obeka obi ante yenti min ka benche ne de na wo so nya yen okay ye bona ba so se na wo ya papa usu o se ni oda fo mu nsura wiase o aja se de kan na TV so asigo ku se mo yeme oda fo nsura wiase o na mi TV so meto no abonto na awra ho se papa bi a o ja e friend opani adu aje na ono se be na ye isa enti woni nyantokwa no no ankasa gina ho no afa na list basi mo beka jaza me ananta papa mpama pa me honye fe wonim dada anu adi din ho atem owia na sene agosu te de na obeka bi o mfa ho wonti min ka hwe because de won ho nyina obeka no no adi ka enti aja say baby obi a chia no ye papa no no aye papa no di aja say no
Eja se no edin eja se no oye eja mpa na se nyimfie ko anim na se eja na Nyimfie no ko anim o na eja ye papa no ye ni ayi bia ye nyini hu bia ma ni hu na una wo ka o wa do e ba ni se ya na dwoso de o tun se dwomfo ma na se eja se asem no mo kan ya wa ye madume no no me wona num azafo de ya na du ba bia o ma se trend yo mo mpeka se kase twie wati de madume no chiro tuni na America be pa me chew na me na dwane se ne yatu na fira ba so na jasa no ya mami abo bibia boko de Osei jasa ntenya I shot down your bokosa obi ayatu na de so pa America de Nati Musa no she na ya nansa nye papa nso nkuranhye bi anim eti yenche ajase na yenche yetiefo ne yahwefo nyina ma adwoa wo UK wo hwe denden won fa yedwumedie nyina ni agro mama anyankopon koso enhwa no onye wadom Crystal V mo ene eyema Sofia mo nso nyina ye che mo shiba mo hwe dwumedie no na fo so be ma adehye kan ye ho e wo Facebook no so Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube nso dwumedie ni twetwego e wo ho eya Sompa TV na enefutu sam ene nsam weba no wafa bi mu aba na watime e de abobra se be ya bibia betime akoye e de amawo Crystal V Crystal V onyamle perfume enyo no asem kana meka enyo no no de ne bebe nyama asem kana meka oh wate Osei nyame ya aduma enche ending we beba why e believe o man ntuma ya acha no mafia ayo wo so amedwom ho mafia anti B enti Crystal V si ending perfume ne beba why eye me sister oba me kwa de na minim so no anya bone kwa e beba kono kwa de na asem kanya David e beba ate okay ya ko akoyanim na ya ko akoyanim no enadwo ya futusem na de bebrew orafo na futusem ya ntwene tan odede bi tie enanwumere waze me kono makwa akotie Asem Mpe Nipa futusem no na futusem a me de bre on se wodofo hweyie ya kasa bi a ano odten wa asante kasem asana onana ana wo maame ana wofuo bi beka che ne ba ana obi se hweyie no na asem bi ayesia eye bone na faako a wo kono orofo na ho no okọ a wanhwe obekọ akoto amaniem obetofenam ene ti me ka chiro obi se wonhweyie wonana montuom sabre ene ya 1 July na chese afe no apam yenu pepepepepepe ayesa amane nam no wodo sa so mu ano na ne na gogura mienu emu ache dada krupo twedi ampon wode atwa busumi nsia orofo na ye busumi nsia mu aye wono ye keka koyenum nam si hweyie na wan hweyie a wan hweyie a untimi entwa enkonkoduru orofo senti a meka cho se hweyie no se ekoye ye nam so a ye bo abrabo no eduru babia se yantetre na hweye ama wa brabo mu a wan hwe a obetofuna na bekọ akoto amaniem orofo faako a ukeka kona hotro enu timisi hweye awade a wopeso wode na fimu no hweye na wahoboa enya nson orofo babia wopeso akoye adwuma no ya te se ho no koye adwuma enche na yayi wadi yagu animu ase eno ti na misi hweye na anwumire yi orofo wo hweye wo wanomo ntuom ne wayonkofam ena anwumire yi orofo wo hweye e wanamo ntuo bia peso utu wo abra kwantuo yi mu orofo me kanchi odede bi se waboa no se wo bekwa Libya kwantuo akofa nsuo so se okọ Italy misi hweye anamo wutu ewunim se eyeden a do bekọ sayem enu boni a wonum eyeden a wonim se saye beba wabrabom sabia nyado asembi ni adanse ekura no ye twa bi ede ye adanse yenko alaba ho yenko hwe ye nuanu momonum kokin no orofo anamontu a wonya akross wode wo kono na try bi hwe no so bi hwe no twe ba ko twemienu no hwe yie
na kyira sem emwa eno ti no saa hwe yie kasa me ka che ona anwumiri no eye mpanifuo kasa ansa na ye maame nom ye papa nom ye nananom beka che ose hwe yie no na namom bia wutuo no ensem framfata ede anim guase bebra busua no ede anim guase bebre wo man no faako a wote ede anim guase beba no enu ntini ye ka che ose wanamontu hwe yie Mami bi beka kire ne ba se wadi free eno fi bam no odofo se duru ba bi na se wo kɔ abonten a hwe mami bu ti ahonte hwe yie ni wa yonkogro na yonkogro nti na aboa kɔtɔ wa nyetire odofo ahwe yie wo kasam na kasa edo bɛkɔ akɔ duru ba bi odofo ya ahwe yie wo nkomodiem na nkomodie betimi de akɔ duru ba bi a wan hwe yie bɛfro se beyi wa no anu yie no ɛbɛyɛ wden Odofo nti se wo hwe yie wo kasa mu wo hwe yie wo wanamontuom ginaye bi a wusie no odofo ya hwe yie na ginaye bi wo ho a wo besie no enuma nim guase anase mihu yanka ebetumi aboa brabom ye hwe yie wo awade aye ko se de medi ka kan no ya se nkwa o se ho na mi free bay odofo hwe yie wo wawade apese wo konim If you hoya ngwade ho nananom ahu omaka kirewo se wanhwe yie was sana montuo na wutuo no a wanhwe yesu antre ene wonwam atikopo safie na wokɔ wade ye nkomu o yade wo mu o edam wo mu o safie ho no wanhwe ye yafunu kura wonya bi enwoba wo eno tire na anwumire misi hwe yie eno ti ye kasa nwopi ewo yafutu sem na anwumire no ye ka kire wo dede bi se anamontuo biada na difre ene na fibam faako awu kodi agro no odofo hwe yie na wanhwe yie asam kase ebetumi ato ebinom anya hwe yie wo wabrabɔ ne afutuo bia nanam de ma wona wanfa ebinom anya hwe yie wo afutuo bia ne maame de ma na wanfa no ena akɔwie ne basa wa afiase ene ebinom atoɔ nananom ensie do orafo akwantuo bi wo kora na wutu a ni e ka che o se gya hwe yie na wanhwe yie ho na bɔkɔ akohia wo kwanhia wuo eno nti munhwe yie ewo manamontuom munhwe yie ewo mukasam munhwe yie ewo mwajonkofam na se sayo bam na hwe yie bam a ubedi nkwa na amen na bedi enkyene enso amen me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omrasamo Oforisuo be ma yenche tiefo ne ahwefo a wiki omatwan ya me akọ se me ko minchi kakra no Oforisuo me re ko ho kakra me yese me ko akọhwe enu naso kumawu ana biaso okay na me ko ye no Oforisuo we de manfa kwanya we so na me enu kure ni biaso cancer biaso cancer for ne biaso Oforisuo me se me ko hwe ma me na ma hu onte se me ko hu boy bi a oye ahye wo adwuma me ko hu no agema bebia obi a me kiawo no ko che na ko bebia ma me na de we ho ahye Oforisuo ba mi wan so no obi e be ko che bia no twaso kanse mo gisika me na me ka sa asemi Oforisuo me rehoi nsuo toto na ko hwe obi a bokato ne ma me na so obi a bokato ne nua na so na Oforisuo aka wo nwam in fact yani atiaso edu mebi ne anye ho adu a yeso ye ho kam ene o mo yaso kan so mo hwe yie eso mo hwe yie na ntesa dako ye be ya dwu me me case se yeso edu mebi atimi case o se ge ya o se me ka ye no wasem ye be kan o Abigail o se no ne picture wa I was so ye adwuma o so to nurse this week now no abrotia friend the phone no say that bro friend wan fa ba me nim say o che was na friend back esa no oni ne kuniti eti ye ba be ye ho adwuma Oforisuo ahwe yie nya hwe yie asem na wo ke hwe yie ye hwe obi atimi ka bi Oforisuo wonim me enye hwe no ma bi say last year ade a wo ye bo a wo ne de amoa wo ye nipa na wutie na check hwe the last year de wo ye bo a wo anti ama sa this year so e beto no ene de wo ye amoa no wankasa trase ene check hwe necessary number be ho edu mebi e de ensa ponte ododo unku anipa ba ko a wo wiase de ensa ponte check hu se de na wo ya ponte ne wisu sa word no of course the word say hwe yie no ye ka asem de akire o
ye kasa hweyi a asem de akire na nani nyina na mpanifo ka nani nyina na akora bi ka kire panim se hweyi a akora na ka case bi ana se word bi e befro obi ano ba bi e be ka to se hweyi no asem kase de akire enti susumi enka nkyerɛw wagudie na wudi ba bia wo keka kono hoto but wonim ovoso na mi wiase e ukotwe mpra bi na sampra na beboa wa wo behu sampra na emoa wa wo behu efie bi a wukoma wale na fie no emoa wa wanka sese hu ya kasa kyerɛw dodo ongwa ye de anyafo a wo mu obia wo fom unko nipa ba akofo de bia kasa de ka kyerɛw se nsatian hweyie ya beto aba wo fosuo ya beto aba abato wei esese ya no gusu ka na ye dan so afidie ni be yi obi enti wo afidie ni be ye ka kyerɛw se hweyie fosuo ano odin so hwe no ma bi ekoso nipa bi o ba wiase no se wo tia hweyie se hweyie ene o tie kasa ne yi anka na oda so tia se o se da bi fosuo me ka kyerɛw se ewu anipa wuyi ya ne ye nyina ba bi nka se ye we de ono an nkra bia da bi ewu bebre ho a ahweye bi anipa hwe ya ye ka kyerɛ no no na o ye obi a ye badwen ba ya sabe o box no ye adwuma o fosuo the moment ye si mo ye ka cho se hweye no enne se wonte ase a ye ka cho se ye si mu ya ye kwa kakra ma sabe ye kwadi buro nyan ahweye na ye ka hwe ne e ya doso ye nka nkyerɛ watrase se dieti ne ye ponchemchem se hweye obi si wakofa obabi obi si wakofa ba ma bi ye brana wonte aketese ye ka kyerɛ na ntimi nkata ne hunsie etide bia kasa bi efri na busua pani wo eba ne na amafo aba yesi wunya 8 enya 20 something na wunya wo ye pani na ye den ne akasa akyerew hey bema bebi a wonante ya wo de bokwa wo tehwe no papa pani no wo de mika ne twam a wante awe etide bia ne ya na ene na amafo a ya ba no agudi a ye die no ye hwe nipa de ho bo no gato na wo konade na onum bi enso simi kwagya madamfo bi ama na kotwe bi wo bon wanse ese afre bibi the soup approach for times we friend soup eba wa wo to anwa amakureti mi fa wo eche ya koso ne so mesrew hweyie wagudi a wudie no bebe wudi wa groko no be ma no be waro no oba na ode ne ho hwehwe se chincha war no mesrew ensa we kasa kyerɛw hweyie na ne bebia nipa di nipa bia no ma bi di nipa du no ofosu ano odin iti this year any last year check it hweyie do se na ka kyerɛw iti hwe wabrabo yi na hwe wabrabo yi na woni sika kwa na ofosu wo be kyerɛw na mo ba bia wo na mo ba bi ofosu mdase okay abrewati ya hweyie ofosu nso hweyie ya nyina ya hwe ya huye ebra ya drum no enya bre papa nti no ya bre bone edema ya nyina to foso hweye nam so me hweye na ya boaya ya timi atena Sompa ase no ne abrabo ne mo atimi ache ofoso be ma medase na ena medie ne yetietie bi na wo hwetwe kronkron mo foso be ma trasam no etu ya fo hwe Ephesians 5:15 to 18 na ho na medie ene memedefa wato etiasem no ese asetena pa ho afutuo wose enti monhwe mo nantie ye enye se wona wonim nyansa na emom se enyansafo 16 ne se monhwe mo adagye ye firi se enayi eye na bone ena ye womu yi 17 ne se ye enti monye nipa wonni adwene na emom monye nipa wo hunu ade a Awurade epeye mede wie wo 18 no ena wo ka se na mamo mronsa efri se eno ena ede sakasaka eba na emom monyema wo honhom ofoso be ma se wo hwe ensem ya mkenkan ye ya Ephesians 5:15 wona eba na wo se abribia ni pasa wo ho a na se wo ye bibia yete se obi a wonim nyansa ye ho se nyansa ni se bia so se bia ku enkoye te se obi a wonim nyansa se bia so wo ye jimifo katacho be ma ofoso be ma otiase okan bi wo oyobi a se o twika na ni da ho papa se woni ni kwo ba bi na se bia wo na wo drive a wo kwa ka se ma me tobu ase efi se sa wo nam kwa so na ye hyenkani a ye ho se wo kwa ne banyansafo
anase nimdifoɔ ya wonam kwan so wɔsefa ne sɛ ahyenkafoɔ yɛ nam kwan so nyina no sɛ bia so sɛ bia komu yɛ nkwasiafoɔ ya wadwen na ho etimi si esan sɛ bia wo de wani da ho wo fi sɛ bia wonim kaa ne twi wo fi sɛ bia wani mu ɛwɔ ntenten so nte no wo kɔhwi wo bi so wɔ hɔ a wonye benyansafo wa yete sese bieson wo bia nyansa ba kokora ni tirim ena oba bekaka na anaso betrese na chi no wakwa akotwa bi ena wode koye pentam akwa aba ye kohwe omagwan pa wanhwe ya no wode abebo wo ka ni no akohwe ngofo magu enti sa wonam kwan so a wose hwe ye hyenkani hwe ena wankwa ankono nsa sa wodi twi hyen ena me pentam akwa aba ena me itia so na matimi akontem da bi ye ka kire ahyenkafo nyina se enche na ye rabro nyemu ofoso be mase wa check here every year biano from July, August, September going obehu sa accident na start ye hu ba bia ya na fire ba but enioma kitenkiti bi wo ho a se ke ye hwe hu ye wo ho na ye ahyenkafo na se ya nkono no monsansa na yakwa akotene achi a enke betimi aboa ye papa ye Bible no say to ye fobia mu se bra ye wo mu no eye bre bone de mo odaseni Yefa heavy asamo to nchen yefa bonsama gemu esamo to nchen abre we say ye bra ye boaboa ye ho akwa akoto aba ayawa so west wo gwamba to mpesua so by election keke ade akofa wenche ba ye mentebe ho ase ba ye we twese kan we twe atuo ekọ wi ase ya ne akanipa moja egu ama binum aye demdifo ama binum ato na nanom wonse do ama ne ya ye kasa bi da so tifie ya wontimi nyisu wonsa na sa wona afanye bibia ebre bone ene ewom no eni papa sa wote wa ya no wadwene wan kasa wa brabo mu eniema betimi abowo ne enyan sa manyo sem ya na de ye mu dem ofoso be ma sa wo hwe mpanyimfo na nkasa wo opposition there na so enjoyment a we enjoy no wa wo ti akira na ye wo opposition ene ya ho kire ye afi we de ye afi we say de ya na breaking the 8 no ye de ko ye sa ko fa konyo na tena so biem na woto wataku nya bi ni ya bla 150 cedis 100 cedis ne ye de ne ma bi akeka ho ne ye de abla no wani aso na wo sire na wo kontokwa ne ye pai woni ne ye tu woni no se wan hwe ya bla we say this year we say ye kwa end abato mu ne ye wo no wan hwe na ye brebo ne de ama wonte no ye ka kire obi ase yenye nyansafo se be ye nema ebetimi akoye ede ama ye na me di twato no ede awiemu e wo Psalm 4:23 wo no wo se kura wakoma esna de bia wo di sie ho ade bia so mo bo apese wo di sie bia no Bible say yakoma we say eno yankura no nsire sa ade na ye ne ko ho no wo se firi se no mu na abrabo ensem nyina na firi ba sa wan hye wakoma so wan kura wakoma ye numu ene Kenya ne ho na oboafu anaso be bibia firi wakoma mu ansa no watu anamo bi ba ye kura no ne atimi akura yankase ye ho ya tretre ye ho e wo 2024 ya megidi ye se ba bia radwode aba bedrei ye twa afi mu mienu a ye se ra efa foforo mu no wode ye bekọ akodu wa bla ye ho ntechema ne nyina so ye de aseda menyankopon ti ahwe ye de ehia e de mo odasani biofo so be ma medema no asiase no medase okay ya ahwe ye nsem ko awo deni sisanka ya ahwe ye bozo ebe ye na me akura de nka me pese meka tru bi so hwani ye so otikuro wi mu na wo twen se ye mu amane ye se hwe yi ansa lo ahwe wo su ya etoje wala hwe kasa wo kan poto kasa mu no eye brofo kasa mu no kasa bi careful na ya kan kasa ya ka hwe yi na anwonafo aka cho se anweto menyo nipa nye waka cho se kwanuralo means hwe yi ya ye ka cho obi a wotie abrabo mu ne se obrekuo ne akokọ de ense o okra no ense ne se ntino ya hwe yi madam fuskane bi no ne medi nkomo se kwaku the parliamentarians make law police people enforce it but we billionaires we buy the law ofozo senkente sa sikani ntimi ninsemu na aka no aka se wadwuma mem yakuru so ne down ampa uboze covid baby a wo mum nimse wa ho odi ntimi ndu ne yatum wonu obi nse ndizi obi ye ne kukukuku a na hwe wachi na nye dura aya ya hwe ye me no kasa sesi ya ye beto aba me wofie no asem ne bi bai sa papa no so okopere mpi akwa no ho odi ne we area ho odi nachi mane ya mankotote okopeja ballot box buro kan ani no nani ba akwa abo ya bobo aba na nipa na odi nanim na anwene ndi ofre na wo mfa ena ode bre na ye frɛ no onabo ntu na atima nipa we osen asa ye nhyehyeye because woni mani bibia ko ya anko yesu ndidie na mede ma no akwa nso ba nani ba akwa afira ye bo onabo bo onabo de obetima ye ne so be ma no 5 million
asem ni wa ya na awra hu na mbuza abapa na me kura meti am ye da mo bra nuru ba bia 5 million dia kwa mi tim fa nje no na obi edi wachi ko pre da chi ye na se enya mfa mpo afa ne so ye wo na nka asem ato no enti we chie so be ye mpinu anti nipa ho tema be wo bi ja se no na em se twi ni kakra na wo send 5 million e wa de million se basa menya matwoni na mzo nwuji mi obuden katena fie ni yamabo ma me na je no wani na ekro se 5 million betima fisi wani aje ko afi wase ye mpeye mfanko am nti maso ma mi wo ba ye no na minyama a woje ko dachi wa bene no masema na maka obozo dia na mpesa me kache nipa yenya hweye wo kuro na ye wom ni mu nana oba ye na akonwa ne da ho ya tibia to wosa ye abusuya asase ya kyereba bia ye nsie wo nananom wo hene gimifuo bi die me ne okopa aton asase na sie ye na di na no ne firi kuro ebroni ye wa ye so ba ye o hene mu wato wo ye ton na sie ye tete sie ye di na na atwi nani ene ye ka to se hweye no mo mba ye no kuro ma ma ye sambo no ye de ade abon agya mo mko na wa ba wo ye ne anananom mpe ntu yo nipa abrabom no hweye ofase a wo fie wo hunu se mudi ade ye ndi no udi mirika na wo ton zase manipa mienu miense ba na asem na sa akọ wie na wo fase so na ye ndi ndimi nyi ne to na afa ye bu nkofo kwase a enam se ya hweye na nyi obi a na de bekọ na nanim obi be fere wunsuo so obi be fere duabo kwa so ndi ya hweye be ma wasi so unim se de yesi treat ma wonu oba na ye bibia wi ane ho ato no abobbo no bonkum ni nifa wo ye proud se me de ma de memfo mu mitimi ye omo ne amepe ene ye ka jo ze hweyie na be hia buzue ni ba bia wono de wo mo no mpo enso de amane ye bebreo ya hweyie sister ware na wakoro no be ma wono ne bufu no okasa tra so otimi ka sole wo se wo mpe wo man kofu atufo amwa so ho akoni on de obeboa na kokoza agina so so ma vie ya hweyie ne nipa na wo tufuru anya ne wunya ye ni bi school mu wono awo no wadamfo na wo ne mpa de sie bi go ni tirawu ndida biara da wo hwese ye mbie ye nhwiri wo ye nkonkosi a ye nkọ e na onso di akire ba bia ma me abebọ kanim so dache e na wo sane saa ano na me ka acho anumire se ya hweyie na ne ono no abo no ya ye ne nkrata da ho wo be wie school no nya adwuma titiri bia betia so te America no wadi na gia na wabrabo aye basa me se ya hweyie sister upenuro so dodo ya hweyie na abeto akohia ne wa benja wo de amane ye bebreo upenuro so kododo da bia yense obi ena me ne na eton ye to ne de achen me ena afuo me ne na do ye bato de de ba chen me e bia na wonsam ne se kan hia me wonsam ye e bi kura wudua ogogoro no yi mfna me mpesa anti ne ye nto no enso no ediye na hweyie ema ni bire nwura na nkofifa ne be duru bire bi no achiwade ye wo akire wundi mama ye mfiri wo ye nyina me ye ni mra ye ho so sa ajanka no wo mantam wo na wa he da ate ajanka sku a ye de mo bire wo mo na wa wakọ no ama amadi na fe sapeti bi na de ama nkura ni di sku na aban na bie no a ye se ye free no a mo na asa mo ye aduane wo ho mo di bebere ko ma aban aduane a mo ye so ntiapo mo amu nim eno ne ye ka to ze hweyie na ye nkura dodo bi na wo serve wo mo de mo a wo mo kra ebe hira wo no be ko wanim di ya hweyie ne ja nkwanzuonzuo na aye na adwuma mu agiska no papa wanya sikai wo chance bebere se odo wo fasefo tu kwan wo chance bebere se otimi hwa wo masku atitiro papa ayo wo timodinfo nim se ska betena aboboa no na me de me ba de edi kwa so ye adwuma enam de me yire de edi kwa so ye adwuma e pato accident wo ho pura wo ho ya de stroke wo ho from ti ho danti ne ka to se ya hweyie na wo ahode ya wo nsa betumi ayeyi tumirika pe ba bi fu obi a hyehye na kyena wo ya mere o ma ba be so mu we ya futu sem tia wa ye de ma wo ne wo ofa beboa wa wo kra hweyie na mnimpanyina wa bebo bra wa asase we so a no ogidi se wiase be yesa wa hwe ne men ne wo yare a sabe ne manso abaze santi yentimi fa ne nko hospital papa bia ya hweyie abeboa wa abraba ma ne ma akotote diama obi abre wasam na nimfifiri mpacho na katu ya nfama na wate made no wote wonche no som dodo nanso bosume so 4 million pa de ma no utimi di na tam manzuo bom waka no omo pebire o mpacho tu omo ka no omo nidi na ne ma nko yie mo omo eno nam se ya hweyie o su no ye no me o bo udimbone ne ebetia o sunsun ebeka wo mfudie entimi pacho ya hweyie na mo omo me na asumdie mra we nam di ja wanimire yo yo o waso no wontie ne honhom ne ka cha asafo no
Tiawa. 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 for yanya hweye hello Ofoso baby yey maybe me don't get every brain nana one bakupe na Ofoso baby yeah is a Mr. Kabidin who you say the Mr. Kaho title he told me Mr. Enoch okay Mr. Enoch. Okay. Now say Nana one no yen day. AKA. Okay. You say you Mr. Enoch no. Mr. Enoch. Okay. AKA Nana one. Baako pe. Na Nyamika Oboso Bema. Ye. Yeni pa bebre. Na so ma nya hweye ngom so Mr. Domidin so. Because we know there no. What is sama Mr. Sesi America e di moyi o mo tifie na e atrawo so Mr. We know there no o de bokro. O de nom origin there. And I'm to me money da ho. Na me sem de mi Mr. Na fe me ko ka what be say be abranch wa chen no. O so ma mo ko mani mtanten. No okay. Afi ya tuma ye kan. Maya bebre na social media. Who are 14 years, 15 years, 15 years, 17 years. Videos are on the number picture of those who share the say, who did me that? And they do baby now up the power one. Them on the bill call for the children, our social media, no, I share my riot. And then my woman say, San you cattle on them, I think now, go back to Swaba. And the idea you piano. Now I share you, Madame. Okay, hello. Hello. Udin baby, I'm free. Oh, Auntie Milia. but a man or the Jaffrey. Jajo so bapa. And then they flap on my back so. You can't be eye. Then, when you hear me, the Pambo Pussy now, or for a year, yes, so I have. Maybe I know people. And I have to catch you. Is your alpha? Oh, what is the American? If you have rebel, my basso, you pie, it's your Jaffrey now. Okay. Okay, if you are not phone that car anymore. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. And if you so Pizarro, me don't think as. Okay, yen ye. For so yen she. Now, also, I shall hear no. Ni apa ni Buranka. Okay. Oni na Bob Shabako, if you back no motie. Na ya na sa ko ya bi se pali kunya han, ka so ni benim before. Sabre ye be kwa ba to sere no mo Samuel kan. Obere se nkwankwa binom ahyase epija na de. Na foso na de pija no. Se obi pija ahyatade a FPE. Na mu maso se obi bo pass fa ko ya tutu asem wa abato mu de. Metu nyanom fo se wo dan a nka fa so. Na mpo no ebi a wo de ebi na won tasele hwe. Woni ahobambo bia oba bia. Kokọ ya kikiri fine. Na wo da ha wa ha obusua. Ebi a wo ba woni ba wo maame no abusua ho. Da chiri yakoko pesa wo ye no. Untimi nye. Onkwaso betwanti ye sere ko so ahwe ye kasa bi e ka kire wa se wo twen ho na usi ano kwan na koduru ba bi a ma kasa ihu ya aka. Vosu Pizarro nkinkesu makao. Okay, hello. Rosie. Yeah. Ajuma dase. Media talking commercial official taxi driver you run about. Ujina run about no so pe. Media run about no so pe. Obri konfo anoche ne statue no esi ho. Statue ni so pampe. Wa pagya ni tia hwewiem. Wapega ni tia hwewiem. Bodua ne kura no. Bodua ni sukura ndende. Sikadwa no wa so firi suro aba. Wa so sikadwa ni firi suro aba. Asanteman tiase. No api bi ne kan konsuma asanteman. Beba kwanya Islamic change ni akere bi da so bi no stu. Ya de bola kesin. Beba jodi bibi. Just so kan. Seye. Na wa seya, na ye ni akayo ana mantie. Beba aka se mo ya na ka.
Oman Kese ye fire no. I driver for. Oh, God, me can't giddy. Driver me can't who for say yo. That's he grind. I don't know who I can with him. Like I own a man. It's not say I drive for sure. But because I say, I said I won't put a pata war. I Asem Kasapa, I got a Baba who just watch him. Say, yes. No, say, not the way both, yeah. And then we come again now one of the it's your pronunciation, you are not more to a cassa and here. Yes, okay, what me say ho ambulance na ekono ambulance nyamesane ambulance amane kan you was we do oji ho ambulance na nwem hello yey Ayere lele Falsa for Mabati. Obra Samuel Kai. Oba ya no ma Samuel Kai nsa. Oh. For the kumeo. I call me as an also we. Many than Sanda. Okay. About the same so on to another Oh, no, what then? They say, me no say no food so na shame sao. Oba your man who ma dey o. Adi show. Ni mo ayedu. Say kokofu no di na agro. Ofa, unye nwuye ni bi obenya. Ofa no ha de kro. Ofa. Ba shisha papa bita. Nigeria mi papa ma sha su kofi. Oba no kwasem say eno na dey skill. You dey see ba yeah be to aben. Oba me gala for years. Ni enyi oba baby. Obi ni wa fa se, odo ni wa fa ti o ba ku ye NDC ba ku MPP ni. About 20 ni e ti ya pa ni wa fa se ni. E me ne se bi pro dia sa. E ti aba ni ye ni wa fa ni ase. E ti oba me se e wa je ina ho ko ye na le fata ye. E bi awo ka ko no se e ka ko de do em wa wa pra ba. Enye be bi anya ewura o. Sa so da en kwa ho bia. Ofanya ko bo sha no ka ma no ate. E ti ga makra o. Okay, ha ne do ofre no enyina ebesi producer se mfa ba ko penka ho. Hello, Vanessa. Papa, Bibia Boko dear. Uncle Pardon, you think come on, you Master Brownie was a dynamic, near down. Okay. Our friend, teacher constitution, the cafe free, I'm gonna be a more okay. Akate. Okay, anuti ya kanche wo dede bi se onya hweye. Se wo hwe pana members na obi akasa no na bato ahweye ewum. Ete free sabre ya yedi ekwa akosani no. Mpempi no yedi ahweye afutuo betai abrew. Efri se Ghana manfo hu hiame. Omu hia afutuo ani atenatene enkankan yekowura abato emu. Orofo me amen kanche obi se akokọ bon brekuo so bon. Na mekacho na nwumre se hwem ne yidi ope. Se party A wo party A enkoka party B asem. Twen se dane ye beto aba ne beduru ho no akodi la ne so. Utu wa ba wi akwatena mfi edwen ho. Yenya hweye wa batuom. Yenya hweye wo ye kasam ne enkomodiem. Sa hweye koso e wo sa afanum ho a. Me wo gidie mapase obedu nkwa. Amen. Ye yo tententu ene bafo me bomenta ba mu menam soro mesai enam fom e wo Sompa Asem Mpe Nipa so na wo koto se wo knama wo sipata so anyo nefo ya e yo dofo bi ne man susu ho adwumaku bi ata wuruma ena Asem Mpe Nipa itumi e de bro edwoda ekosi ni fiada so yenko computer so adwadie emna sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Bees Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Bees chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya precare powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Precare powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum ade tinema no dutu no oba mi tini kura so wa dutu ayo senior me de ade adan heba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef dan heba product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o and there was no problem there senior what see dan proke okay so wonu dan proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nyame sha come on do ba the dan heba tonic muni ma biwe mi pa na se na mtumi ni bi na mtumi dan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa si ya dan fight okay na so sure koko ya bi betana no so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na nso mihia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho ti na fifi ti start it boy Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen it was 0244-017-556 and now 0266-593330 FDA adjebe di nkratwe atu. Okay, ya kwa kuyanim nembre ni yafa. Bre ni yafa kra. Ya kwa kuyanim de wo bananya atnase. Ma memo akwaba. Meje uso. Empom to say. Yanko kwando me hui. Na ye fra wo say. Eba cho ye fra me maame se wa bai bia edin obi ade ni me maame jo. Maame jo firi hin na bae. Me ba cho aduma ka kese. Aduma ka kese. Me ba cho. Hoso asem kese bi da ho a. Ye di ho djuma. Ano ye migration school no da no. Aduma ka kese abusuan bi dia wo. Nanafobia agi aboso yenye mu kura oba pa wakosem ne senya odi abeda ye sey enkomoa me ba cho enwumre de boko nso nya boko na misua adwuma wo bomfa ma ne so kakra misua adwuma wo bomfa na misua abran e fa bomfa me ba cho u free ho ana wo ba adwuma nkanse okay nya asante achim bomfa ba cho de jo timba cho misua abran te bi e friend kwabra agemai no ka chere mi say onem betina na mji tum timene tete wa na ekwa afi na me hu say menyem me ba panyi enti menyem no nshada anhwe me papa bia ena ma me ka chere mi say menya abote na mesi work die enye de bia na obekọ di bebe enti na dwuma yi mesi me ba cha okay enti itima na me woye ti me woye o ma 3 days no the 50 cedis aba 1 week no the 100 cedis aba na ma me say menye ni sa ma me bu mfu no
ɛna ɔbɛto akra ne din ne ɛkɔ asɔre sɛ ɔbɛware me enti aware no bɛkɔ so nyankɔ so na me hu sɛ me sanyem bɛkɔ so mmienu timpacho menye mo na chese oba pani no odi mfie sei me bacho 30th September no anya 3 years na ketua ne so di sei ono so anya 1.5 interval na de ye interval ne enti me bacho ye wo ho no ma na me hu se wa hye masem anya agoro onfa masem ni agoro kra ena m ka se me ntumi ne ntia bia me wo a wonyaa me tim ka je se me wo a wonyaa me no won hwe me ena me tewa me di ma na me wo ye tim wo ye no me ko 40 days na me friend ka chen say adwuma me ko 40 days o se busa ma me na chese on hwe wo a se me tini ye dia na chese o second born no antenatal care nyina kura wa ma osika e ba chere bi na ni nyina ye me ma maternity wo wie ye no nyina wa me yiw oyi me okay me wo ye de ono ma o small ma me de 4 million ble me ma me na me ma me de yi me na ko homa no ne ba me ba chere bi ye tio enti me nya 40 days na me ka chere ni se me ma me atolage a me de be ko 40 days no enti ono so emma miska nkonko pam o ka chere me se lady kwa ma me ato na nya ne pam enti ehye me pa na m ka chere mam na ma me se me nkama koma ntumye no be mama me na ma me pa ma me binya 3 months me sa ko akra ne pan ye me friend no se busa ma me afi kra do de me number to blacklist me friend na me nya no kwa me agema no kwa brajema me ba join o de me number to blacklist me friend na me nya no enti me ma me de to ne ma me anim se me ba ne wo ye oba ne first ka bia nsi ha mle ne do busa ne bibi oso nko ne ma me ho na ne ma me ka che me ma me se eye kwa brajema ne ma me ka che me ma me se ene mama wa ma se mi ya che na won kan che me ne mu oya 4 months ni na won hwa akra na mu oya nti me wa koto akra ne na anim a ne na ne friend no bra Mike o de koto na anim a asema akwabra adwuma be kan kire bra Mike se bra Mike me kan kire ma me ne se ono wagya me no me ma me hu ya na nti anya o ma me de ena o ma me so e de e ka share ma me so wa koto konti hin anim na bia na konti hin anim de o de obuo ne feli ama no na wahwe menya nkura no kontini bodwa wa kwane woni fie anim kwan anim no ofra asem no kontini anim no ka kya me se wagya me ti wagya me na kontini ka se kwaraje ma wono ma me frɛ me se mbuguma anim asia mate no ka nkunya gu fam na sɔre na sɔre ya me hu an se gata bi eda ɛhɔ no mode abomidua se me wo ba bie ma agema ba chan die ti do bo udua me ba cho Osei me ngu ba biem na mono ne so na me nya aba na se me ne gya dia me be de ba me ngu biem no de gata ebo mi dua nti gata no de bo mi dua na adwena wa na nti ade kye na me ma me ko bo ne ma me ama ne se wo ba no bo dua e no Osei me ni so me ba ne bo dua na bo dua de ne me ko ne fie akwa no nti o maame ko ni fie o maame ani mo so o modua na ne maame frɛ me maame sɛ mba ne so modua na maame so o modua amateme ba na maame toa no wa twɛ se kan o me maame so wa nku me maame a me maame mfiri ni fie obetwitwa me maame ne se kan ni board dem sɛ maame mfiri ho na o mpata na maame ba fie na de kɔto chiame anim na chiame frɛ na busia panyin no ɔdane dua no timpacho yɛ te ho me mfrɛ wo mfrɛ me fiti last year be see this year scan kroya di wo ho nyina ye 3 million me mfrɛ wo de mato blacklist nti wo number hu hia kra se be wo me phone so na me delete me mfrɛ so mfrɛ me bi go me fia no abebo me na akɔ me ti me fia no abebo me na akɔ last year 11 August anopa 11 na oba be bo me anopa na ma me ni fie ma me kɔ akima oba be bo me bu hu a me yale o ma me de na no hu no be si fie ka kya me say me nya ma ne nkanya hwe me nya ma palampo ni ma me anto bia ma de be na ba ya obabo ono an so obawura fie anu obo me ba jan me ne jai eduru ba bia bibia nkoka papa anyi grade o ti waboda mo akwa se wo fie a wura wa anu obo ba cho mo da me ni su ba wa patapa o ha adwen pa o so ne majai me mfrɛ wo so mfrɛ me oba fie se oba fa panyin no de ne pie wo de panyin ne kwa na wakoma akra ne nsan no
What this 3 years? I feel no 3 years. What man in Sanum? If I try or no one knew himself for France had the man until I cried Beffy and no about toilet a year soon. Who are dancing for? What who's woman in Sunny Piano? If I try. Okay, Yenti. No one knew a word you may know Kai. And I nip and back and chair me say, Obama may far crying money beam no, say or call man in Sanum. 23rd April. Ampacho na ye fe e ma de munim date bo e ma bo date yo e ma bo date papa we o se de April 23rd ngenti ho no timpacho me wo ho na enwumre 4 kobo 5 na omuyi program bi wonu enti me twan ahwe bi mo ho na mte se ofre panyin no ketwa ne de ja ye no 4 months enti wonim no papa onim no panyin no de obane obefa ni pie ma ne nsa no munti omunim no tie wo ho ofre panyin na mete ne kasa na mpie ba ye se me ma ne mfa akra ne nko tim kasa me ma ne mfa akra ne nko no ena before say me kasa me mfa akra ne ma ne nko no o de me nam se enye ono anka me nya yafunu ngoba ono ne de na aboso me ni ye ma no 75 million what the kwasesa yafunu ma amenti o ma me o se what the kwasesa yafunu sesai ono na de na adwuma kwaje ba ma me no ohia me na me ngoda ete hen what do ko ye e ba choma nko bi on na nim baby odem na yampa se wo ko baby e ba choma ntumi nche ena aha o anko baby a sa na wotie o dwa nanum wo ke kanto so o ke kanto me so na kwa cha inside it o de me nam se enye wono a kamenya yefuru ngoma na sa se me mpese mati biem wona no no se ho ana ka cha na baby akotena kan na ho ana meti sa asem no kwansi boy ba ko a yene ne wo ho sisi wo manka skesi obi no akoboy ne ho se e di asem na boy na be keka kire me a me mesime mane fa akora ne nko afei so ode ne nam se onye ono anka me menguba e na boy ne sinya abotere ma me mfre no e na ofre me se e di asem na esi ofi e na me se asem ya nsi di e ba asem no se agema ya ba hanum se ye kan se no ne onti e na me se agema wanya ne se nhunu na ogina ho di na be ba beto no ti mi pie free fie ko jan ye fie ni mu se meti no fu ni so ba be bo me na mo se mi pie free ye fie na nim ekoko gina e ho se wo mra me bo me mi hia no peme to aso me ensa na me koto fa abo ti me fa abo me hu an se boy na okọ ne ho ni dim nika aba be gina ni mu se mi nya de me na me ntumi ne nko ti o kan sa asem no e na me twen me kon kakra se na me to bo na amo no ne bo no so fa bi na boy ne ko yere no se wo pata me de ti no so afa bo ni bi to one boy ne ya no boy na boy no so boy ni bi no gu from no wan sole no da ho na boy ni ka se min kofi no ne ho nse da nya den sa ankrofo ya no mo nya den no nya den ti boy ni wo meti ko ma mi kofi no me fa panyene mpabo a hye na me de na ko me na na ho me na na me na ya ko me na na ho na ma me susu ni ho okobom se wo kwa akoto koko nti woni ho ti me ma me friend phone said ya agima san be ye nie ti me kwa wo ho me hyede ma me hu se wonam wo ba na me dim ni ka tu prunim mo bo prunim gwangwangwan ya jo se wa pie bi da na me nku a me di udem na me hyede mo ho me ho so na bra ba ko friend bro se o twi taxi na obetwe ne se me hu se odi abufuo ba na me gina me kan ba be fanti be sina fa nko hospital na odi ne koy to ne koy na me ko sha ma me wo station se o ma ye nko me na na ho ti ebe efie ne ko me na na ho me wo me na na ho san bibia me se me ntwa mani me twa mani a ebo de ba me so me chen premre ada ebo no ototo ebo de ba me so so wankume be di me dem ti ebo ne de o de ba me so aba be buru me na me na na ka se me ngini safo na me wura ne dem na me wura me na na dem me shem na dem wo dan ba ko e wo yachi me na fie na chi no akofa fie ni makogina ba bia nim etale ka bi ho twen se me pie wa na me frɛ boy na obekoma ame no so me fa me ko station police station na me di agro se me fa ne nkwa obebra me na boy ne ba ne ko nti me te taxi ni ma na me nkwa na me ti obi me te taxi ni ma me ti no ka na ji se wuke wunie no otobo no mo de ntokwa ye mu abontina me de me fa me ka na me ko police station me ko ye case enti tama police case no ombe fa na ya wada ahomache ye de ne ko ka anim na police ni busa ne say e de na aye nanim sa no e no say me ne me mpna e na abono na me say
enya me ne me mpra bia na abo no obo na me ni ho o se wo mpra na asenya wo mpra na ofre nso mbi no de bo me dua to bo me dua no na me sifiri ka nim police station ne ka police ne ka se o ma me nko ho bi di se ade chi ansa na ba ho na me sifiri ka na me bo ma me amane se agema ya bo me dua dua na koso a bosome o ma me ka ahwe na ma me pe nipa ko ne ma me ho se oba na bomba ni dua nti hwe ne nane na abrante no ye omprampa ba chodie de ogina so man bo dua se wono ompra bebo no ba chodie yes sir na abrante na ye ompra no ba chodie okay enti me ma me de koto ne ma me ni asman ma me kan se ne ba ne ni abona ma ne nti wo hwe ne ba ni na ma me siu ti me ma me ba fie no de koto papa bi o ye ho ye fe na na bo aten o de koto na nim ofre o mu mako 5 one ne ba ne ko ti asem kra o hu se me ma me na ja beta nim se wa bodua no me dane no ne ba na nsi obi papa ne frɛ ne mako 5 wen se obi ne ma me se wa chima wo mko fie ho ti wa ama na papa ne se ma ye bia wo madia ene be bia mpe bia monfa ne nko na ma me se ene wo nsan kro mo mpanyimfo ho na wo mfa nko ai baby foforo enti ode be kwa akoto chiame wo ho anim no ode koto chiame nanim ti chiame nanim na ma me ka okache be ma me se obe fra asem no to ofre ye yina ye wan fie ho na na sidua na wabo no obeje ni wodwan ti wodo odwan ne ba na eda ne dua na no hu do be fa police case ni ho ne ma me nua se o ma ne nto odwan no obi bo odua no odwan ne kosi sei into onto ampala bosome ne na wochinie ya oso wona ne dua no timpacho ena nkura no so wonsa anhwe wo mo enye one ne to adura kura bi anyale ma ne to adura da ye me friend si mi sister so na mi sister friend no enso ne nyina chi won fa kaprema enti me ba hanum se ya onna ne dua no na afi nso won hwe nkura no timpacho eno enti number okay nya chese senti a wo ba ha nyina se eduabobum e ba chan no kemisi a wate 21st clinic siatica expert for yemfa siatica no 21st clinic ono ene betu bia bibiduru so etu siatica yade na se yade bibre bia de fruit nua no kosu na se no 21st clinic se of bray obesa no de ama pa laboratory ne scan mfidi ahodo pi abusu se cha e 21st clinic orofo bibiduru so no de yanwa wadwuma e de tu yade ase e 21st clinic yankwane kope 21st babies ni bi evi se obi biada ne yafuru mu ato ontumi enwo ba no ye de bibiduru so beka no na watumi awo no watuni ma me bedin watuni papa bedin 21st clinic na se men kan cho sa Ghana fo agina di wiase man nyina agina di bibimem haba so body awaje na che otwe hunwi every se ni nu ano nam ano hye pa kuma se wa ha hwan overseas woni Alpha Radio no na ben ho Obuase Cancer Quarters called Junction, 21st clinic ewo. Accra Domin Market, 21st clinic. Sunyane Kwanda Techiman, 21st clinic over or ye Juma pa. 0540311311 0540311311. Ya kwant to seminar ye express group or for ye fire point to encoda express group. Or man for one need man for be wa control or for more ya ju musika. So for so Aboagye Jessica Mayano, uko hebuku mu anya Asem ketwa. Na express group de ne credibility ni wosoro odi ne hu ni papa ye kosua de obroni krom akoye waletu asa adwuma krade a ene express group ababo asa akwa ne so Canada na apeso ko US UK hemfa na apeso ko obroni krom a express group ontimi emfa emwa orofo express group o kuma se ha Accra Tema Islegon takwa de sunyane tamal bibieni ubehu express group o ya kontu se minada yemfa enkoda no 0249000448 0249000448 express group of from ye pemizo ni bianom ehemfa ni benya bianom na mizo no courteous marketing agency womo ena di mizo every kwasi broni krom aba na ne Ghana fo agye atumanya Asem keto akra na 5G meza no ono mo apondin ejinejina so ahoden eba onipaduam ye ma me mo odwa so edi adanse galamse fo di adanse
danse magazine food dia danse pebinom waten wa bra wa hoden ewo fom na mema no kura kire mu as 5G meza no bo a wa hoden sem kosoro ewo mpam eno ye nkomo bi mema no omani je ho ye papa ye pemizo ene 5G meza to manager Daniel ewo ehwa overseas 21st kana kemenya bi ato Bikan supermarket abawa sister se wa no maji post office ye ko pemizo ni 5G meza no bi Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa ibenya mizo 5G meza na Sachi Enterprise ewa Asafo Abinchi woni VIP car park no eni di enhwanimu 0246270221 0246270221 kwa kuachi company limited wa Poemantemu Eastern Region ibenya mizo 5G meza ewo ho sana KF Kinju Enterprise also ameya oni Nom Hotel eni di hwanimu pamango abro sana se 5G ene mizo yenkope bi ento ho ye koko ane a afipepie bi eto no koko ya de bone afifiru to transia bui o transia anu achi auto koko ama obi dware wi ana no honam eye ne hene odwi ne ho dwaadwa ne okwan nim yenkope bi ebebo e pa na adupapa sa bre ye kanfo ne ade ama ho na etumi etu koko ase pa ye 3 koko capsules koko master koko esuro no kokokoko nyasem ketwa yeje benya biato ewo kolina ke ba dani heba mister ba apidank yeko ne ekoto 3 koko capsules koko master ne fantu koko nasem 0546107107 0546107107 3 koko capsules koko master papa orofo afu ye na duru hobiem na sadia afu ye duru ho a kuyani bia percent ne no buy no so do so no timiti na bribra na odikwadwa so a watumi akwa konya sika na ansa na kuyani beko na afu ma na ni bagie no na timse grupo twedi ampo wotonsuo no na wotonsuo na wo so nya fertilizer na de agu mfudie na se fertilizer bay na abadwa so a omanfo atu agusuo na nanom akuafo ani agepa OCP fertilizer na OCP fertilizer no se de sitie no akuafo agia tum ene okosa hwimemu akokofui omo vani agrokra efri se ano ohye papa omo edua vegetables no ebite sa atosode no ye kan sa enkonkope OCP MPK 1515 na OCP MPK 102010 no so ebetumi aboa pa na odofo TSP OCP eno so fertilizer bia ano den papa na nchire mu nyina no fa ko agrochemicals fo no omotonton san mfudie ho nyoma no odofo okwa wo se upe OCP fertilizer na nchire mu no ombechire mu akwa chire e de ama efrise eno ne fertilizer abadwa so a omanfo dodo no a agya tumwa wode eyo mfuo yemfre wo mo ahoma we so 0555 90 94 37 0555 90 94 37 ana 0555 90 94 33 yankope bi na yankope OCP fertilizer no bi ento ebebo yi papa na enwoma akonka yie na yeko akoyanimu a na yeko Dankeba complex yankotu yade ase efri se Dankeba complex no obaye no efie dunan ne ho ma asem bi ada na omo kwagya yare hwe wo ho no na atu ahodin se ahotofie ene Dankeba complex o kina da wo ye adwumodofo dank se men kan tro se yade bibre biada ye fa enkodan dank no baboa na watu sa yade no ase na wode aman patch number 2 on City Life Hybrid School no ena ebo ho pe yenkwai ne ayaresam nyina no ye fa enkodan dank na ontu ase emfa emayen 0244017556 0244017556 yakọ Dankeba complex o ahotofie baboa yi papa na enwoma so atumi akonkan de amayen kekede yakọ akoyanim na yawreho semo Osei Abrante ne friend say me ba cho your friend Kwabragyeman mo wo Kwabragyeman fonyini no amsi amofanto so patapa ani duabo ene ekuno ana wosape obiemu ana me wa cho me ntumi nche se de wosi tata wi oba fie babubu wi de emso wosape na wo hwe ne ye na wonsa mpa biem me ba cho me ntumi nche se ka timi kire so ne na wo mienu nim ne ye no wo hwe ne san na wo mpa biem me ba cho me ntumi ne no no wa ne ho kono ngo kaya ono a wonsoa omo obi so nsoa sa na akwa na ya pasa ompra no obu Kwabragyeman no me ba cha omo koe
na obo na woje wo ba cha obe pattern wo de ko ni so ne kura ne hu ne hwe ne hu ne hi ya asem o mo fa kwabranji manfo yini no to so mo fa na producers so ma ya adwuma so na wonie oh ne cat no so afi na aba so asem o the nation's anchor say producers say o ma ya adwuma na okay yem fresh yam no asem no ko ho no na yen hwe ya asem o ya asem tie say wabodua hodo say me ba cha baako na gata no de ende odane ba cha ende odane ya kwa we so behunu duabo ya se ba bia ensuo fa bia no timi de bodua ba cha onim duabo cause gata so wo mistake ya obetumi ewu ba cha na obi ewu gata ho nche no obi ewu obi di gata bu obi dua wa oduma ka sekese meaning so di boni dua dia ya asem o ye hwe na ye ne na achia me ono na asem no wo ye na adwe so obesiesie ne nso amaka ye hwe kwan kora ya asem o oduma ka sekese ya asem ye kona ye ne na achia me kobonkomo okay ye gusu a ye frɛ na achia de akoba no abrante no oda so pa baba awa no enti no otwe no nkum ono aye no kono ho kaye o omo bi nsoa fono so awon nsoa ne na anam wa nana champion Japan no okay nana maju eburu nana bibia boko de nana otebenka Nana well dear numere dear men say wadaje na ababa wa ye frɛ no ma me say wa one ni kunu kwamraje man ne mpra ne kunu dada ye nka no saa ne ma ne papa na ne yesi asɛm ne ba wanim na ekosi sei ba na no mani ama ebi abo ye modi awa semtemamu a ijomu fama ni ye gamla ni fama wa ye gibe ajimane fama le bi si on fama abo ma fama ba bi ni nana ekokoba sa nana no motumi a enye tumi ketwa wa asantemem ye mfa nana no eni agro na brantie no moabo na won fa mai ekwa be na mode ne be fa so sanse kuro ne nana dia so amanya kwa so de to penna o fi o enim na penna de ni mo aba na mo da no kwala no e trance e fra na musu apenni no so tu kwan o ma da de o no enti ye nana no mo twen sa busu apenni ne beba na mode asem na to nanim ho menese nana no mo twen se agema no na busu apenni na watu kwa ne beba na mode akoto nanim so dia mani nya ga ne bi ani ya se o mo fa mani nya ga ne mala ni nana no mi ni mo ko police station ko sere dai ba si asem no fi wi ani ya akoma police for ne ya wi asem no nti atro ma omu nka case ni maye ene be sile onu so fa amani nya ga ne mai tobe ya so ye ni ewura ni a ye kire so le wa be e kwa kutu bi asem abo mu nyina afa no mi enu nyina me ha me chia me kwa me no ma trase tasabe we ba u fio we so ba u fio ontino man so fa shema omu mi an shani en aka obia mfana adwema nana na ebuzu apani no wode na di nkomo pen afa asem we ho da kra ye frɛ o ma asem no dina movie no dina ade asem no kan e wadaroma yeah so no for na ni nti debem na obusu apani no
ono na asem ni nyina gina se boy ne ma me kura entiri ma no wo meka bibia na asese edide abusu apanyin na mo fe na ma me na akwa abusu apanyin no mpire ni the price as you be asem no fie so be ma ne ma me be ma no ma kwai nti akura no fi da ni fia no be ma me hu no amene su hu no abusu apanyin na no mo tackle the banana to da fro na enkosi dabai ena se mefa ne se omo ama ade bai anamotuo na mo be se atu afa ho biem ano dia ze ya ni ewura ni ya ndina no yebo na ma ne se ya twa mu kwaro mama nti oba ana ya de beto eni mu na gina ya ko be badawro ma yehu okay nana ya beda ase anwumire yen se wada GP se ya to yen safre ho se yan twetwen komo waje so feso okay ya asemo edumaka se kese chiame panina yen no twetwen komo no ya brantie no na so odin akwa bi so na busu na so ya ye den na tete ho no se ye ka tumi nananom etina mebusa na se no ye twe omo tan na se abrantie ni na busua omo ye omo adwen se omo ma de na nananom beye eho na ye duro asem kase o omo na samon for so be ma menchia Aswaso police station mamenko me baby ho ye friend a presla o police ni ba ho fe pa na me ba penin the preslant ya no mtaja airport run about to presla baby I will be a michia na menchia engineer ke do gas Mr. Saka so ya na na pram so hene samre uti na baby I will be ambom mo asichia ho no ire Ofosuo bema we are branty most of friends Juma Kat one Alas Grado free bonum so no free okay when in view ayo abranty kani wa tete nanim kama we mse yi no na powder now yeah the fefa ne na da so hui na utimi se we guy twen chesi su ya she ne die ko Salomon mse ya dia yi no kan ha ne ade Ofosuo Drew may be on ya na me chance patapa ye nyina e bi pen ba na se me chance na me kai de ma ye bia na e me yase be yes na we de wo yese patapa yi na se hwemu ane kra ne kobo no na maame na enye direct sa obo ne yire dada anse ne obo abrante yira kontokwa prenum sa ne ka no na me no ebra okofa sa abrante ne maame kofa no ese one real be back as not one night we were not signing no one. And yes, I'm chill. Go back to a show. Nanche, on so over pre. I'll force you, ye Cassam song. In Cassa, mobile Cassam, a mini can corner. It do maybe a Macassame will be Tiana or Cassam, and you out there some Namaican. The Ophia would you know so first you answer. Also, can send be. What say, only bear man a war back on one with Papa be. Ade we de bia mutie so na mom ye bro but okay say anyewe we frada ka ni mpa bo aminim se obom pa se obi ngunya meto adaka minim enso e bom pa se asamra but edu me bia momfa no ma bi enye serious tiaso na make cha no on se abrante woni ne wo ba ko wa moaw ade we eni kwa se obi asama bia o maame wona na sama bi fi asama ado no beka cho se twon Abrante na moaw ade sento say patapa wo bebu Ofosuo busa se dunya ne hweye ampa ebi wo ho saa because ko kranki to anum a masa wudu ho no ma boys ni bia ho no tese wo ne wan ohen kra friend otimi ka se won ko ebi ni na ubusa ko shimza na ntu ama obenden na no ofiri krom wo tete ne exe ya twa obi asu de na baye nyame ampata de be ya nse o dwato ani ade o se wani a wa se wani kwa o pre kwa hwe o se o maame akoto lezi na pam no ntimi mbam hwe nkwasi asam keka e na o sa keka chiro wei ya kan ye kone na wo mienu Ofosuo we mesisa brante ne kote baabi ana wotu kwa kodu baabi ne wonya kakra hwe botom ne wo ba no fra brand ababa we se
dini ko gyina ka bi achi ebie 4 million bi se o mabai first no na medwen kola dwen wo fa cheme menu wa omienu fo ni to nkola no said that na ye ne se man trase anhwe menu omienu anhwe nkola na nkola ne be basa ebe ntimi sropi dia isi bia twaso o ma me mepempene fo bi ni akopa ma me na obushia chawo enya de bia metima ye sa de bi into the jiwe for the meantime na me kwaba me kura me ba kura me to bro continue wo Oforisuo nkola ne me de to so miensa beba obese wi ni obey na dey Entang was shoot you. Now, I walk off on the crown and a turn of crown bone and also crown on Yapini because I don't know. One also by Patapas or Brewy. When did they way in Yaudia because when you're about come out with ye. Yana me come for where my voter and as you come for you come for Mamma come for Namia Boden and come for. We a nice game. And then now, my memo, Eddie Yaw, and my brother, Cotrasica, my meso, I brought some craft for an say. Bonsam kro hu na se kro fele no now abrante de seka bodan ho metwetwa wa ba na na okuta bo akote tew so obabo cheso urefio no be na fio mu ni be ma bia ofio mu fio be ma bia ni fio wo mu nya tutu kwanti cheso de ope na oyew ana we kro obeka se kra ne nyame ampata na ukru na na boy no mane mo ho ban na nti se do ono so wa ono so wo de che no hwe abrabo yi wate wote de meka cho no wa wu mienu emema mienu hwe abrabo ye ni jade wo ye no wa hwe obo se sabe kwa sabe ma bi no obese wo life kwa we abrante ye kan sabe mpredwasa ye mfa obi adwuma bi enje enya yi but nya dia first one e ba wa hwe no wontimi hwew ofoshe wo be ma bi ho no mo a wonde ne dia ne so obutu oba so no ne da enhwe wontimi oga mema wo wiase nyankopɔ bɔ mema anase mase obi ana ma ware ayesa na tie ye woni pa bi wo hon ma obetimi ne wawo ba oni hwe ye woni pa bi obetimi aware oba ne wo gya ne wo twa obesa nya bi ono so ayi no oga sa mema bebre ntu susu ngowale obi tu susu afa no 100 million wo so pe 200 dey show ampa ba wale o wie ye hu oba no hu wie ya wo kwa mo betran mo se ya na ye ya se ye ofase no mo ye nwia ma no mo maame abrante wo hu oda jam de wo pe wo fa gota mu nsu wo de bodua wo ye so obenya kra na nka wawu madam for George wo so oba jan ya na hye ne broken ateche na ko benya no na maduma se ye oba bi po oba wia de obekọ na nka wonoa na nka ge na wo jan na ko no na nka wo hu ne no so hu anim wo se manka ncho na nka ai ne de bia no wo so oba jan na nka wanya asem ko broken ate ya mimi se oba ujamia minya nanka unam kura nanka ka pecha oba cause broken ate ya o mami de me pesa me catch o mati ase abrante de oye wunyina wonya wo benya nanka woja wo na wuja nanka wakohuna mane nanka wo to atete na wafon ena se de wakonya na nyonko bema eno no so ya ne ho oden tia no ababo no enti na ni bre no de bi ode be hwe wo so wan hwe won nam sa no na ama emama ne bebre erusu ya friends said eti wo hwe obi ama ntwaw no wa sell life no adwane abrante mo so e patape on fa so be yesa no adwane okay show life ye wona meka sa kirawo we watete na hai ni ade wa twa poncation ti so wa shadai ade apa no do be ye wa no wa first one one few second one me so wonya sika kakra bo be sa winim eti yesa sisu kasa na mo me ensuo no because ye come you trotro ya obesa wini no okay now no so de ya catch na brantie yi mo se friends wan kwamraje ma jan kwasasem no udi na da so kwamraje ma de tompani fu odin empani mu bidin a wodi ne huni kwamraje ma ya santidin etu wonya de wo ye ne ka so bi de agema no nkyerese be wagema yo ye di kese ye wasante ya because obi antim mo ne cham so apostle fon ba che na da asem da so police that's all. I better say, what's your becuno? Obi wa twesikan, ofo so asem we na de bia na entiase no. Obi wa twesikan, ekoni se yesi woni ne woma. Asante kwani akoyi asem woni ne woma. Wakuni sesi ya no abrante de ne wakan wura. Wakun obai kwa. Because obi wa twesikan tretu obi se mekun afabo bodua ne ade. Ya de ne kwa ya tese abrante ya wa twetwe sensen tese we ye guy wo kromo. Okay. Eti ebesre na bushua no. Omani abrante nkasa na be de wo police for there e wa police for nsem
abeto ha se wo so onya no beku na mo watwe na se so kan no so obi o so obere koto achi no so obere ko agu ne mu a ye nyina chi no kwasem eti e be stress be amna bia dan de wa himfie no na no fam na nsi fam na de wo police nso no approach for so fam na nsi fam na baba wan so show life ye okay na wa show life ye na yenkoyo ne KKB Herbal Center enko twetwe nkomo simadu so emra sisia Trade upon and another brother or my said a dower dear co, a dear ba ahode wo pa. Amanfo dia dance o. Amanfo dia dance here. I go to me and watches. Amanfo dia dance here. And the Dr. KKB Herbal Center dear. Ye o si ade yo. Dear ye kan and ye timi and the 8 million so ye kan wasem. Entina da ye ba ye kan no kra others say. Few 3 we be si una say they say ye entini mu adwuma dear. Fabedan with Dr. KKB Herbal Center. Ye veins expert. Enti e stroke any diabetes. Saka audition na didi mo akodu sen. Fabe Dr. KKB Herbal Center na won so betie we na abeji wa dance die. Se de da ne da foforo di dance ye no. Ye number ni 0557 34 60 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 020 36 46 111 Ofoso be ma say the die kan yen display video obi asabe na ne na motutukro ne wadansi die bia na so na nkwan so ayeba be ma bia o maame obesi uso kwan san mobile okay na ne na motukro kakraka nkude na omonyu nsa ni da so asa o se wa ware be 8 years na ekro ni wuda ntina ama na ware egu so asidanka obade so de ba Dr. KKB Herbal Center adansi die ba se de abaya yi die ya na diabetes amani na motutukro de wo senka asupiti ba ya ama na ne se betwa na to atwene nso asidanka obade se de ba Dr. KKB Herbal Center se de ono ehurihuri wo video ni mu no wa hwa edi wo adanse se diabetes wo ni da so Dr. KKB Herbal Center se ba bia didi mo koduru sama onamu tutukro onamu etai se form umia na otom se de wo mia pa no mu no adidi mo kodi sen yesifa bedan wo Dr. KKB Herbal Center ni eva ba dokroji extreme sugar level emia ekro na abeda wo nan wa masabe ani so asa no na ekro ni wuma kumasi krodo masante matamba bibiara wutie ye wo kumasi swame municipal assembly hono ma na mekom swame mekom hono ma wo de bisa se wo ajadu fie wa kumasi mekom municipal assembly wa swame kumasi meko wo de bra swame mekom wa ka se wo ajadu fie e wo municipal assembly hono ma e na wo kwatama ye community 25 tamaye community 25 be dia ko last stop Accra wa Accra e Weja Old Barrier kaso kwantempon no so Weja Old Barrier kaso kwantempon no so e na wa wo de hye wo tachiman e twimian kwantanti wutie wo nkranza wanchi akoma dan tachiman patamba bibiara wo ko tachiman twimian kwantalago di gada fie wa e na afu gosu emem de konim patamba bibiara ko afu Kenya si number 2 4 junction wa afu Kenya si number 2 4 junction wa of ebiemian display papa ya se be no she boxer ofonso ne sada no wa wontimi nantenya we na de na bedan wo Dr. KKB Herbal Center abado kroji atimi amasabe papa etretrene nsa wonu ani dem entimi yese ye home service ba bibiara yare na didi odi na kodu biara wo frɛ ya beba fia behwe na ma so wontimi maso ye wono ma enye problem we ni dem nko o ena fidie wan kosi ni 2 months mu yahwe na ne sada no wono wontimi nye no hwe ni mfifi wono mo we se bosume ba ko na sabe otimi tutu ne 9 tata ena ne mienu so no ono etretrene nsa exercise woni dem enti ba bia wodi akodu ofoso ye wo minister ba ko bi nso a ye hwe no wo reja ana dance die beba sabe yampani